Ақ футболкачандар қызмат да пуки. Қой соямыз да. Қой союп атат. Бажарики. Десек сойдырайық işte. Әлем бір қой болса да сойылып атамыз. Жақын өтіп қалды. Тәскеге сойдырмайсың ара. Сізге. Іш қылады да, уақыт жоқ да. Давай, бір сөз. 1 минут. Іш қылады да, уақыт. Давай. Байке, 1 минут. Іш қылады аз кейін ананы. Деңіздерде. Саламат. Менен сұрач. Аллаху акбар. Қасапчы Байкеден бір сөз болсын. Саламатсың. Ақылды сөздеріңізден бірді айтып қойыңыз ба? Құрбан тарқатамыз. Құрбан қабыл болсын. Сан, рахмат. Көп келер. Давай. Басқалардан ұнап тұр ғой. Сөйлес қиын болды. Неме болады? Май қолы. Жалаттық сізді. Алла бұқа. Ала бұқа. Фамилиям жақсы. Памылдан келіп Памылдан. Ташмат. Бәсім. Саламат. Ақылды сөздерді. Жашо гир, бутқа гир деп. Ha? Саламат па. Сарыбұлақ. Сарыбұлақ емес, Сарыбұлақ Сити. Сарыбұлақ сөйті. Ақылды сөздерден. Ақылды сөздерді қатын маған айтамын. Көпчілік айтқан. Саламатсыз, Жұмашев Сайыс Байке. Қош келіпсіз. Сәлемас. Biz Қазақстаннан келдік. Алыс Астанадан Жұмашев Сайыс Бек. Sözünüz var ha, айтыңыз. Жаштарға ақылды сөздерден. Bunu urmattасаңар кичиден сый көресіңер. Соның. Ошон үчүн сыйлагыла кыздарым. Саламатсыз, Абу Дабиден келген. Самын керек эле. Не дейм? Дубайдан келген. Туғандар бар ушул жерде, Кудайга шүгүр. Кайфуем, кымыз иштек. Баарыңыздарга ийгилик. Алга тухту көтөргүлө. Бекем болгула. Ийгилик. Сон. Деп коем, айтам. Оштон, Намангандан келген. Мусаев. Самарбек Байке. Мына жерде бардық туғандар жүрген, барды ақылды болса үйбесімен бақтылы болады. Алайлық Байке қачып кетті. Бардыңа чейден сол қалай, сіздерде ешқашан жаман көрбесін, шу үйде тойлар бола берсін, туғандар аман болсын. Сон, жаңа рахмат. Карагандадан келген Байке өзді әрдәні моңдап сөйлейін деп. Мен адилі даяр емеспін. Ақылды топталып, ақыл үйретіш керек, біреуге ақыл айтыш үшін. İsmail'ke. Ақылды болсаңар ошо өзүңөр акыл токтотуп бирөөгө акыл айтпагыла. Бирөөдөн акыл үйрөнүү, акыл айткыла да. Иман болгула, ырыс болгула барыңар. Ынтымак болгула. Сон, рахмат. Медеркем бе? Саламатсызбы, Жұмашев Медербек Байке. Астанадан қош келіпсіз. Жаштарға кеп кеңештеріңіз қандай эс алатасыз? Өтө сонун эс алып атам. Жаштар акылды болла, билимдүү болла, илимдүү болла, ошо улууну көрүп сыйлагыла, күчүнө заттагыла ошо. Билимге көбүрөөк убакыт бөлгүлө. Сон, чоң рахмат. Саламатсызбы, Жұмашев Алтынбек Байке. Жаштарға акылды сөздөрүңүздөн бирди айтып коесузбу? Акылды болгула, имандуу болгула. Шоктон болгула. Тамаша уже эмне болуп атат бул шоу? Же серьезный? Серьезно. Сизди просто самый серьезный адам дегенден билбедикпи? Инстаграмга чыгарып коелабыз. Балдарга эмне дейм? Ошо акылдуу болгула, имандуу болгула. Бул келечекке болгон, жашоого болгон көз караштарды туура тандагыла. Өзүңөр жакшы жашоо башташ үчүн өзүңөрдөн биринчи баштагыла. Соны сөз эмес бекер. Жеңелер жамаатындабыз, кош келипсиздер. Саламат, сизден бир сөз болсун. Башкасынан чачап турган. Оп, не жеңелерден 25 жылдык стаж менен. Алайкы жолдон келген. 30 жылдык стаж менен. Алар менен. Тың жаңа, самый тың жаңа. Шудан опталып.
Саламатсыз, кош келипсиз. Hoş geldik. Жаштарга кеп кеңешиңизден. Çaştıra kengеш mest oldular. Ne demek? Намангандан келген жеңелерге сөз берип жатат. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Ой, саламатчылык. Жаштарга кеп кеңешиңиздерден айтпайсызбы? Jurnalist olup ketкен. Эми жаштарга ушул азыркы заманга жараша ыймандуу, мысаптуулун урматтаган, кичүүнү сыйлаган, кийинки муундарга үлгү болгон жаштардан болсо жакшы эле болот эле. Сон, Чындыкты чыркыратып айткан. чоң рахмат. Сон. Мен арга адамдардан кичине аллергиям бар, бирок сөз бер. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Намангандан келген сулуу. Ne deyişim Сөзгө gerek? чечен. Жаштарга кеп кеңешиңиз. Кандиткенде арык болобу? Ama ошоп диета кармап дөөлө. Жаштарга эмне десем экен, а? Ошо жаштар ыңсаттуу, ыймандуу. Сулуу кыздардан болсун, мага ошо кыздарды көрүп, балдарды көрүп дегендей. Окуп жүрөт экен. Ошол эле, короче. Намангандан келген эжебиздин жолдошу Алайдык байке. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Жаштарга. Кечегидей сүйлөгөндөй сүйлөп işte. Хоодо. Değil. Сүйлөгөнүңөр үчүн да. Bürögü akıllı öğretiş için özünde akıl buluş gerek de. Kim bu? Сон чоң. Аяшаталар жамааты. Саламатсызбы? Саламатчылык. Жаштарга салам. Жаштарга кеп кеңешиңиз. Жаштарга салам. Акылдуу болгула. Не дейбиз да? Такалып каласың. Иши кылса Кыргызстанды көтөргүлө. Патриот болгула. Бардыгыңарга жакшылык. Сон, рахмат. Саламат. Сөзгө чечен. Бүт жок азыр энергия жок. Жубой жерден энергияңарды көтөргүлө деп атпайбы? Мысль жок жеткизгенге. Булбайсызбы? Без комментарий бул. Кенже экенге сарылып келсең, Саарлап. ошондой чыгат. Жаганда болбойт да. Энергияны любой жерден көтөрүш керек. Саламат, кош келипсиз. Сизден бир сөз болсун. Саламатчылык. Не боюнча? Жаштарга. Жаштарга ийгилик, ден соолук. Şu Kırgızstan alga. Рахмат. Сизден оңдоп. Жаштар өскүлө, чоңойгула, эстүү болгула, акылдуу болгула. Келечек силердики Кыргызстанды өзгөрө көтөргүлө. Биз көтөрүп барып түшүрбөйдүк. Oldu. Söz yok ama. Hoşlan ben de köpçülükle. Tek kana ilgilik. Рахмат. Саламатсызбы? Алайкудан ат тартып келген байке, кош келипсиз. Сизден бир сөз болсун жаштарга. Bozdukçunlar başım olur. Кесенке. Yok. Дубайдан келген. Бердигулов Тосмат байке. Бир сөз. Бир сөз. Коем бир сөз. Söz kolat da birden söz. Жаштарга кеп кеңешиңиз. Buna yemek verirsen Биз эс алыда жүрөбүз. Келиңдер козголоңунан бирден сөз болсун. Сой атышат. Бир команда. Там карта ойноп атышат. Ким старший? Саламатсызбы? Тимашева. Фатима. Кандай эс алып жатасыз? Жакшы. Бул жамаатта сиз ким болосуз? Шүгүр. Бул жамаатта биз Мусаевалар, Мусаевтар апабыз баш берип, ошонун ол келип бардыгыбыз небере кыбыралар чогулуп жылдыкты өткөрүп, анан эс алып отурабыз. Тууган урук, алхамдулилла шүгүр. Бир сөз. Жаштарга бир сөз. Жаштарга эмне дейбиз? Менин атам 90го чыгып, апам 85ке чыгып кайтыш болду. Экөө удагыда неберелери кыбыралар бар, Кудайга шүгүр. Ошолордун жашын берсин, узун өмүрүн берсин, ошентип 100гө, 200гө чыгышсын, бактылуу болсун, ыймандуу болсун, ырыстуу болсун, өздөрү агарып көгөрүп бактылуу болсун. Чоң рахмат. Жасап табыңыз. Саламатсызбы? Жаштарга бир сөз. Эң улуу чоң апалардын бири. Чоң рахмат. Баардыгыңыздарга ден соолук, узун өмүр каалайм.
Ömürleri uzun olsun, yaxşılıklar ile. En yaxşılıkların barın dünyada. Sen, rahmat. Kim var bu uzakta? Salamatçı. Salamatçılık. Жаштарга bir söz bolsun. Kança jыл boldu stажга? Kança жылдык келесиz? 35. Son en kırtoy çoğ apalardan biri Osmanova Gülkayır Osmanovna. Yaxşı, yaxşı. Söylemeyiz mi? Ha, yaxşı esallar, yaxşı ötü atat kızlar. Yaxşı oğullar, barınlarga den soğuk, işine ilgilik. 35 yıllık stajga neler giret? Oşalardan bölüşmeyiz mi? 35 kemme türü köp. Ayta versen az vaqt da yok. Son, çoğ rahmat yaxşı sağımız. Qanday salp etasiz? Esalı ötü sol. Bunda ne vere kızma koy. Çırgap çatla, zazım. Жап-жаш nevre ölü oluştun sırım ne de ya? Onun için çap erketiş. Ben жылы kızım. Çok boğulamıyorum kızımı. Yaşlarga bir söz bolsun. Yaşlar ertte göğe tüsünger ertte ne öreli olası var. Kasapçılar. Salamatçılar mı? Hoş gelipsizler. Bu kimin çayı? Ha, Gökhan çayı var. Salamat mı? Cumaş Hanarbek belki. Sizden bir söz bolsun. Salamat mı? Hoş gelipsiz. Kimlerdi silah atasız? Kızlar. Sizlerdi silah atasız be. Biyovallar. Kanchanchi soyush bu oshanda? Oshani aytingchi. 11 va neku? Kechadan berkisi 13-chi, 14-chi. 14-chi soyush kelyapti. Yoshlar qanday salb etasizlar? Qandaysan? Esal qanday o'tdi? Yok men bor. Na. Uch yerdan chiqsangiz? Tamam.